Pelana la dipamulai tu jona la unangkaran tu jona patiran sangkana inde to matuanta ya betu maapuli na dole jona itu lampalaku ki panganu lang ampuang ta masambayang mi taru sia misa no buang tu agangki apa nende kan nunangkaran kurre sumanga puli amparaya mati ulama labimi belanna inangki kana sai kumua yetu pa rondong mi tontong bang mempaya lako kaleki mondongan arko matua mi pasiran punomo kan temelambi totemo laun nangkaran itu jona patiran sangkana inde tomatuangki yama tu maapuli anadora jona itu opuang kumua kam la tontong lom pasake kan kam la tontong lom bengkan kama bukuan opuang sialami pas kambela kan jomi marupa rupa akan kakadakian anna mintuna to laki angkaran situru lalampa purayan mi pong matua pong tut mampaki mengandokan opong matua te anak ampona inde to matuang ki opuang tu jolo pu parang na tau opuang tu lama rencana la mentama te luba apa kamasusan mengandokan kumua kam la tontong urondo ite merencanana kam la tontong membeni kesehatan opuang andangkaran itu jona pingkarangannya te anna pomopai solanasang yo puang anna bintu na tolada di bilan na papuraya mi puang pong matua pong tutumampaki yang mate tu pangandoki tu tontong kipatingo mati olo malabi mi mate terana pong ki pong yesu pong labak kasalangki amin terong misalan ya to rapidena bisa berdoa. Yo, pokoknya biar satu ini semua keluar untuk keluar ke tidara. Sekali dah aku. Aku tak salah, aku tak.
Ilang di situ ada mau dimakan. Tapi naman tampakan dito po.
nanti temannya mampu menang Mangka. Oke, Barade. Mantap, Om Barade, weh. Barade ya tuh.
Iya, bunga kadangku buat abe berikan lagi si mandiri panbatara lalu kita bermairi. Tulang rampo limbong lantai rampak matusen, lantai pakiran sangka na inde nenek indo. Tu marasan mo unting arasya mo na papa, tuto digente to menulusaw menumpulu reke. Apa pumabusong imani launtakan kita nga mairi potang marende imani laun parapa aki mas solanasan ia morato anta si parapa apa misa sola misa anta patanan patalingan doan tampali dan pasir kili pa berangita tujuana sara atula tau lai lante allo to temo apa dolo dio itu kuat kabe lako to siria alu pengkolostoran to sisangaran bisa laloson di Batara majelis gereja tung kasanganna pandita penatua sola diaken karena te kombongan ko wasit la tumba na jo kira-kira kombongan sekabe lakoto situe tokon pebose na takalambang na dekondo tuton me kataka lusau bureke ulolangan ite daenan di buan na rapak talan te pangleon anna salipapan te daenan toma aparenta tungkasanganna la lana de tondok la tumbana jomai pira-pira pentutuan ibu sekabe lakoto ruan ambe toruan indo Tuto ditumpu matairan atau dikala apa pesurukan na kedengi to si salah-salah pagimpi to si lenda-lenda pagindo to parenye tungka sanana setabe lagu kita mas solanasan turampo limbo lante tarampak madusen Naya kusara atau mai mas solanasan lante Allah semo ya batu apepisan na bungkang kada tukusuyan mo nama pendona ya mau tu kami nomban pak pakatana saburan iba kami nomban makpuli sidaruna sama buku kada sempat kita bicara dengan cuma rapu na maka iringan na di paupui ya mau tu karak atau lelate aktu temo Nalako pinatua sola yakin tulang soyanan dite kami nomban disilakan. Kami kita sama masak doa yaitu bisa memberikan tabirikan pemula kami nomanta kalau pemenang uang waktu pelaba. Ia tupat tunduan ilang sangan lapuang tumpa dari langit nanino. Salamat lako kamu sulanasang pakamasian lapuang matuaran Kristus tulempang masokan. Pakaboro siya kapaisanan na untoroy kami sulanasang. Madam ko.
La umbayan ki papudian sang kasera. Angka mapi kedua selaku angka mapi sang lima. Ia tu sekarang arna puang sundur. Siapa papaya dengan nasau. Ia kasasian napuang matapa. Siapa pabukuan kakinaan pukul kebaikan. Ia perintahan puang marpa. Siapa kesan pena. Pentasan puang mesero. Siapa pemorong mata. Ia tukang mata kurang laku puang masalo. Siapa pun saya pun aturan puang tulangan. Siapa malam nasa. Tumandu mabalo anak bulan. Uy nambahan takasaput. Siapa mandu matan ning natani kianan. Siapa tulangan apa sarangan. Sia ia mola umbanguni ada tauni. Nah, jola kana tulisan na kapotongan kulian na. Mindara tukulisan ini tu kapusana. Seruin dan na diomay mitu kasalan tanggi kita. Kali tutui dukai tauni dumai kamatampuan. Karena tawina tu kamatampuan manerat tentang sayuan. Siapa seruin dan gue salah kapuan. Sangapoy anak ia pintu kada sudi bunuku sialang ga adiong pinaangku. Na ala pinaani o buang untuk batungku sia tomang lapakku. Amin. May apa turang ko ito? Bonong penangki tumarantang way makanki. Apa tangka tang opuang umperlambi komisia umpeng karape komi. Yang orang opuang inde tauni sakat ang masolanasan. La ubasay la urangi sila unan
lamai surang madatuni. Pamatoto di detong iupuang lanambo itu kadang milan ala tengah-tengah masuranasan. Denong panet kadang mila kontong lamin nalainan lan mata penangki. Lamin dari pamatoto orang to marapu. Siapa pamimintu masuranasan lante kasih pakatan. Pamasake kung upuang. Dalam nasaka muka tulang basay. Laurangi sila nanungan hindi karani. Langsangan na puwang kipong Yesu. Yaw puwang siya ito salama. Amin. Kadang na puwang Pak Kuris mana karena ilirin ke kematian. Ku kamali tu puang berana natarani o talinga kadanku siapin kamoyang. Berana napalidan mo talinga iya mo to lameong lina o kalena ang gituo. Naluang samban na ulang na kamatian. Siya narampoy mo pari lino tomate. Kuperasay mo tumaparisan siya karosuan. Apa meong lina usap-usapan na buang. O buang, karimani kegiatanku. Ia tu buang matur-turu sia malambo. Sia ia tu kapenong banta sa palabulan. Ia tu buang ungkaduto totang masuangga. Makayo langkan mo. Apalah mangka ungkar mania. Dia akanku. Sudah mau kolaku masuk sediamu. Berana na pugau mo puang tu kamaluluan mati. Berana lirampanan mo dia akanku dia may kamatian. Siapa ini parandani na katumangiran. Siapa meoran na kibende. Lalu na diolo na puang landu tondok iya to. Tontong na mga patongan, mo'y ang kumangka makara kumua. Pusak tongan na. Tang kumatako, ang kumakara kuwa. Tang manampa ang tuminto tolino. Apa mo lang pinamban na kukuang, lasi bakal na minto kamiluan na lako kalinis. Lalu kaliangan na ilusang tanda kakilindokan. Ang meong liusa-usa na nabuang. Lalu maleso na minto pangalunan kulakubuang. Giona korona minto kahuna. Iangga kapua di korona buang tu kamatian na tomay kawalan. Rampuran kada nabuang. Digay ke tomong kapisuranasan. Ketontong king basa urang isya unan-unan ide kada napuo. Lisun na kada kuala lamay ang kapapisang 25. Kiangga kapua di ulo na puang tu kamatian na timay tomeng kawalan. Den tukar dia sana sa utau yuna tomate batang rabu nakua barang rabu moradika aku mbak isosoy mora hindi tobos umina tololo deserona batolona kadaya din kuwa iya tomate mo tayo gaina. Tayo patuna siya tayo apa di sana pugaw. Iya tu kada iya to patupahan iya to. Maari di kuatongan. Kaya Yesus siti tona tuona pa. Ayan na atin tao. Ayan na atin tao. Ayan na atin tao.
tu sarani batu kita tu patongan laku Yesus Kristus semua. Iya tu tomate mo. Tak ibu ya kaina. Ulen dui tomapudi. Nakana saya tu tomapudi semua. Iya tu kita tu rotolino kuda tongan tu kama padiran unten eruroko katuanta. Maleso di pokara nanti papasangka panuan. Iya tu katuan. Kaya natampaki kamatean. Lako to mapatongan. Pamisuan kada tu pepenggaron to. Tekada kasih timbang dan angka mape 55. Ke angga akapuan di ulun akuang tu kamatean. Tumay tumeng kauran. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Kangnya di sana kiangga kemarua itu pak kaburusan. Tanya di sana kiangga ke marua itu pesta. Ontong cik mapatongan lako puang matua kumua. Matete lan Yesus Kristus. Susi tukada na pesabian Rasul Paulus lako pembuangan di Filipi masalah misa angka 20 misa. Siya muda tu petopa rampo lako kaleta. Apa moy ana susi to? Danggi talero ko dio may kapatongan anta. Tau iya mo to. Tu unapa abagi matontongan si sola Yesus Kristus lan kadatuan suruga. Nabi pirar ka. Lako teto maraku lan teinan. Kalau orang pamadeso lan penaanta si misa-misa iti kadan napuang. Amin karena buang dalam diatuna lau sorong ki anda malata lendui di bolong mai komi ta upenani ka tonta tolino. Awai. Tira. Talurato hindi may. Yan pula na nagpupo ka. Talurato. Talurato pisan. Penduan.
Kopalangan di kamu. Ratu pisan penduan pen. Oh, apa ratu mulai? Coba mau. Oh, anak ratu. Oh, iya kayak pisan. Dia peratuan kan? Di depan. Dia itu. Yo, ada kemungkinan. Lalu ratu kita. Pisan kedua ben. Tahu? Tamu. Betalun. Oh iya, nah. Dalam pokok bisa, nah persembahan dalam sulit. Dalam pokoknya di perkiraan deh. 100. Oh, 200. Apa kali pemuda untuk janu? Yo, kende kumis aja nu. Oh, 150. 150 pisan. Penduan. Oh, talura tua ulamai. Talura tu. Pisan penduan pen. Pentalun. Ayo na lelang mama inggi. Ana persebab minta masule. Kira kita binina. 100 dia dari binina. 100 pisan. Penduan. Oh iya 200. Yo santai-santai kita kian. 200 pisan penduan pen. Pentalun. Yo daging semua tuh. 100 udah tahu. Dede telemai. Yo kene kumisak po pentalun ni. Tahu. Tapi baru dah kau kan? Ini kumisan. Ini mai polo na. 50. 150. Wala 100 niya. Iya mamai. 150. 150. Yo bisa penduan pen. Pentalun. Lah, kita persembahyang sama Lele. May kondisi langsung. Sa pamakan pinangka kasi buang. Wala ka buang ilan adan kamabandaran. Apatan kaatutan umpilang di komi siya min kau lang ati orang malaki. Mangka dia kadang dia opuang na ang botong ni lan ala tang-tangan di masulanasang. Tulang dari pak pakanan na pak pamatoto orang ko din tumarapu. Siya kami hinto masulanasang tumalulan lang dia kasi pakatanan. Dino pak puang dia kadang ni. Latontong lewaka. Tuonero siya nagbuang marapu lang kupantan sinisa-isa. Bersemangat puang Tukimala ang kang sorong taong naglilipo ni Bolong siya natura. Dami kilo siti puang, dami kilo jumadudan na. Apa kami kilo jumadukan penaan masalah sang sorong. Inopa na yan tukimala. Maaari lang pakinero ang pagkaluan ng itiyo na parentani lang kita tanga-tanga na kubong. Buang matua, tumampak sa surga.
Terus mga upuang tusara ada patiran sangka marasan patingka nanti alo temo sa uran makpuli. Mintu tawi upuang tulang nala kakaanan dan tulikan syarat. Lebih itu marapu patondokan siya kombongan. Manan amde manan indo. Itu nato upuang buhay na upa. Itontong pamasaki kang masulanasan, umpasiriya kang kamarampasan. Itontong siya lamase, ulit ka sa nginayan kamisaran, unangkaran kesara. Rando kipamulan na sila kumakalorokan na. Maaliladari situ ulang pakulayangi. Dan berapa tahun ni na pumalagi sa namin. Buang tutuman kami di surga. Bersama apuang Tuhan ampo tumaduren mo lang di algo temo. Ia kirimpi tumarincana latumba kamake tundok. Ati kami apuang. Kini usiran ranung kikuha kabulan nangkay. Lalu kasipayang jomay rupa-rupa kalasan dakaraki. Ino pangarampo salama, baliw malina kamake tundok. Kiri pada unangkaran. Telekurian sumana kami itu agang tuoki. Puang kapinumbaran kiri surga. Dako kedako puang. Lapantan sule kami lakoon banong isi nisa-nisa. Membela mendapat puang. Kamulah turunkan. Dari kira kau puang katolong alam keinan. Lupa. Dontong pamatotokan. Dari salaran kan kami itu tumika katuanki. Pada masake mairi orang ini di soranasam. Uling kami katuan Pak Kamasian ini. Lantai pula lagi patuanku. Ya boleh katuan ko puang ranung itu kisorong mati kaleni. Tetelan anak kabur dibuang kibung Yesus. Ya mau oton katuan, oton keselamaran. Ini mak pasari. Amin. Ikut kita di dan solanasam. Na buang ora ungkamasiti siya umura kinindo masake siya uparang iki upana. Amin. Kapun di moto tu kami membanta. Gua kurismana tujuan karapasan kesoranasang. Intan pintarinay tu sekarang karena gua matua. Jual medis gereja hubungan kawasi. Gua selama intamui umpakarai alun nakal. Denoba na puang umpama sakiti lingkar ke katuan dari kula kata. Tidak apa-apa. Makasih.
Ya memorentoli kita aja belum. Oh iya kak? Oh iya, aduh cinta kok kita lupa duet lagi le. Iya. Carikan ki lagu Nanti tuh. Sudah ada, sudah ada. Oh sudah. Iya, yang tentu kami membantu makan sorangan sama Yota dengan tua sejak itu jemaat kawasi. Nah, temo lalang kisan lautiran lah ini kisan kan kisan juga nama cara pula tolai temo yang betul sang buku kada sempat ikan bicara dulu. Pemarapu disilakan. Sebenarnya ya kita dapat gula sede gula bintang jolo orang ismanasan apa khususnya muka turu jom keluarga nakwa kamu bangun mewakili dari susi moto turu ala kukua lako tornado honoran nasara la kukua terus semangat tu atu dibenkan la parampo sang buku luang provokada tabe lako majelis gereja tabe lako Toma parenta sia tabe lako nene ambe tabe lako kamu itu tu tolimo lante lubaba kamalintinan si lele komi kupe katabe itu komi kupesimani situru kau korami sia pasanami lalu itu tengka kede laku gua kure semangat laku majelis gereja jemaat kawasi tu maka umparamponki tu zona papa katana laku kita mintu keluarga sia kita mintu orang pulante lubaba koi mata sitaruna kukua kure semangat laku toma parenta sia laku kami itu kurang pulimo lante lubaba koi mata laku kua kami itu keluarga minta maafkan karena lelu-lelu mati Allah sia tawang mukan balik pesikat kami siapa yang bang kami itu tampuin nanti nami apa kikua nabuaraka minta maafkan to dan iba pemariong bateng pemariong pinawai apalagi kotor dan baba mi pamali pai bini pas matipang karena ikan saya semua ya kamu oh masih sekarang kamu pai nanti tadi gua ketolepa minta maaf kantor karena pemariong di mana dong berjago kita runa gua yana hari Senin la jenasan kita orang punasan kita la mabatan kita
Yo. Karena jauh berapa untuk ke atas. Yo, saruna or dente kande napa sedang ki keluarga yang katabe kantor ke batu den kumi manina salah batu nakon boni ko tak yang dari ko yamo para kita. Yo, hari Selasa lama lagi Sibuang. Betul pa yan na hari Senin. Batang ki hari Selasa lama lagi Sibuang. Yo, tak pada sesekali para motor udah semangat. Siswa itu pengurus OIG Jemaat Kawasik, Majelis Gereja Jemaat Kawasik mengucapkan turut yang berduka yang mendalam atas berpulangnya nenek kekasih orang tua kita, nenek Gita dan nenek Rea. Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Udah semangat. Tidak tahu jalan di situ. Awas. Aku jatuh. Dako pa. Sembahyang. Kembali kami tunduk di hadapan hari hadiratmu ya Bapa, menandai berkat pertolonganmu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Nyata ya Tuhan, Engkau membimbing menyertai kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada siang hari ini. Semoga apa yang dibaca, direnungkan boleh kami pahami sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan sorga, sekarang tersedia makanan pemberian-Mu lewat tangan orang tua kami di tempat ini. Sebelum kami makan ya Tuhan, Engkau memberkati makanan ini, sehingga makanan ini menambah kekuatan baru dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami dan sambut dan sempurnakan. Amin. Sudah Mi. Mana kau pasang ini lah. Jadi kumande. Kemudian laki-laki semua ya.
Kawan Portito. Kak Pak ini ada tahu? Kawan Pojok sini. Kawan Pojok Kevin. Tama berai ya deh. Tawa kita tangke lagi pakai lompor lah kau batu tondok sola. Tone barandoe. Kelompona, toma tangke lah kau barandoe. Kelompona toma tangke. Tama batu tondok. Karena motor dah dua tahun.
Hey!